Moni ya Allah. Okay, problem ala joni minamba na bengwa nini roho ngarashi. So da yo. Ki ko kulli ki konda e de don kadi konno ko fi buri ka konno mi fala speaker na la fi mun ko akononi e avantage mun ko naturel. On salmita mara ko chondi ledde don ko naturel dadi mun e cebe mun e kaake mun. Avantage mun ni min ko mi hebi kon e ko junjete tigi tigi a junji nyama e moƴƴa reedu man yorata kadi ay mo to do yahugol hulgara ko fi sofugol tum ya tum programme on présente kisan tata dum no ngadi ko beyal reedu man do wonay cool tigi tigi jonneti appétit nyamugol e sexuel fo jonna cembe dole amma non o ko buyon dan no gonde wotere mi testi non no feƴƴi mi hakkil ray dum no gadna don wonande hattibe hore mun tawata vraiment ma andi kanyum on ngorgu mun gum fayda yebike taw ray dum no go fi ben non tigdigi ray ko dum on salmina partager don bandrabe partager don moƴƴa non o ko be partage on c'est urgent. Non, il ne sera jamais retour sur mon base. Il est devenu fou. Il a trahi mon électorat pour lui. Trump m'a trahi. Je vais jamais lui mettre profil. J'avais pris décision de lui garder tout son mandat sur mon profil, mais il m'a trahi. Il a trahi notre conviction. Il se met dans les affaires du monde. Je lui croyais à 100%, il est là pour l'Amérique et pour les Américains, mais je viens d'apprendre son idée, c'est un faux type, un bandit simple, manipulateur. Voilà. Partagez donc bandrabe fi Allah. Mere de mari Allah 57 merci. Jamme kisemo mi salmini on mi salmini bapa me Mamad Lamarana depuis Mali mi salmini sibbe ben yibbe ben sabondira ben Mamad Alpha Kalan Diallo are me lando si donge jam ka be ngureji mon ka balle e ka jawle are ko très urgent seda on be senade labe are non ko muradu molanandu labandu fewndu kadi woni ko fokkiti labe do tawata vraiment jama on heba experience tawata kadi ka kayawi tawata kadi ko yobete ko wona ko tiidi hara heditoren do taw vocal on tuma woda comité tay min kadi salmini on ko sadi mon ko toli partage mi jeji on to yewtere de woni voilà partage ne lan don voilà kana min direct min abani ma information ko wata ko ngara ko écrion e numéro fo détail donc andi c'est down arabe yad labi andi be formi mamum be formi Conakry hande be mari nombre mo 211 jeunes formables ni kadi 40 jeunes actions de formation benon silani haray c'est down formi 260 jeunes
L'air non nombre be formi donc hande grâce et accompagnement be technique on ko be wajo to kon suka me suiva be hande 56 jeunes fop no production hoɓɓe no mafereya hoɓɓe no tanene hoɓɓe no mamu hoɓɓe no tindi madina partout ɓe kadi résultat ji moƴƴi non donc ara formation seda on ko fi sukaɓe kala faalaɗo remude hara anda fus e agriculture hara no ka région labi hara koyo préparo waɗa formation on parce que formation on andinte piiji ko anda haysta remude nongoy formation seda on sa suivi mo a anday anday piiji go no ton ko a duwa ko duwaɗa on no andude donc ara formation on labi c'est du 19 au 28 février. C'est-à-dire 19 février à le 28 février. La réformation, on y a été de 8h à 13h. Donc, la formation, on a entrepreneuriat agricole et technique de production, c'est-à-dire le diao de la agriculture, qu'on doit la maîtrise de filles ou nous removo, et qu'on doit la andude filles nous remira. Donc, inscription dit au 100 000. Participation 600 000. Pour nous, 700 000. Ça a nos formations fait dans mon bal de sapo 600 000. Donc, là, vous quand même donné. Parce que vous de formation de 3 jours à 2 millions. Quand on sait dans un camp, ko bendari ko jama ko famata kon. Hande, ko incubateur ɓurɗo o mawnude non. E agriculture wonɗo postude suka men no ɓe remira min digon ɗo arande gon ɗo mi rewi ka seeda a gandi expérience komi heɓi kon ton a wala noon kadi tawdi seeda on na fi mbuuɗi minni ni ko men ɗo eɓe okkinan place ji sappo ɗin place ji sappoji ɗon komi naɓu sukaɓe no mbi hooli faalaɓe formagol donc harayi incubateur on na hiɓe waɗi impact on yeso mburi din donc haray labe suka ben labe contacter numéro wondon do do inscrire do suivre mon formation so suivi formation kala ande ma kala peur ko mardon fi remugol o heba solution mo donc haray faut yo préparo labe yo daro suka be yo immo o labe am pitana de la ba me ko labe ikado parce que nini be Conakry tombe la ni fayda e mari ton kala formation ko avril on be doit ar labe do be lanna formation o do e suma yon fuɗɗagol donc hara e préparer bono ɗon bottuje yo on seda on forma e formé on ni sata hande be mari preuve ji ɗin fop programme ji ko ɓe on ko wadde fop sukaɓe no gollude si kon diplômé si kon commerçant si ko on kala kon no wadde ƴette balɗe sappo forme ɗon fi agriculture andi ton noon kadi hande demangal ko ɗum woni fi pays men o agriculture on ko ɗon fi pays men ɗon faalaɗo woyi etto wona position moƴƴo fi ara ñande kala oyi ñande dankote ari lagine ñande dankote ari lagine ko fiyanno ngadde mo ga o findago mo heɓa e leydi komo ara mo investisa portoɓe garoye golla kamese wakkilaki noon ƴettuɗen keriji ɗen golluɗen développement agriculture inciten diaspora inciten fof ar golla e wona e retard no gollire donc haray formation seda o mimi do recommande mo fop faalaɗo wo yo windo ko formation na arnakerɓe na ɓe fus ko formation qualité tawti kadi forma ɓen ko wonɓe gollude ɓe andi fi demal ngal ko marɓe hectare joɓe gollude kobo piman jakatu e ko wona donc haray suka ɓen laaɓi environ woni noon laaɓe saare wonu ɗon tugi wonu ɗon honto tigile ƴette valise mon na yon laaɓe suivon formation seda on so suivi formation seda on on ninsata on tawa ko ɗum woni fi domaine on a wara no mi Mamadou Baylo mi lansa challenge on fi place ɗi sappo ɗi seeda okkinanɗi yomi jonnu sukaɓe ko noon ko oneramɓe annanon ɗon par ce que ɓe yi miɗo daraniɓe mi yano mamo mi waɗi piiji mouradu moƴƴude donc ɓe sukaɓe ɗon mi lansay challenge on e no woodi gasa question ji ɗi min préparata réponda ɓe ɗi fof ɓen non formete à mon compte min Mamadou Baylo parce que joni en foɗen doit contribuer fi développement lagi non donc haray préparé seda ono jungo mon seda ono takko mon haray saare laaɓe environ laaɓe
wombe telen kuranko wombe telen tuge koyin kubiya fo préparer si ko diaspora ka di wondo finance ne minira e mombe formo ka seda bay seda sari ay sala esprit à esprit donc suka do me ben diaspora préparer gasa ko 70 euros non $70 préparer forme communauté famille du monde c'était kadi ko moje bere wondo ngare ko ka fulawa moje bere fulawa mondo ngare kande budget di monton propose on suka be abe formo abe no si former que wawa on formande kadi communauté du monde donc labi ko on daro c'est dans arde si be ari ko be review ko tremblement de terre do watta donc haray challenge mamadou jamme kisemo bandiraɓe on salminama on nani oɗo maku Allah ɓeydi jam tori on taw sakitugol sendita moƴƴa aray tabor men meɗen mari préve ji amen ɗin ɗo voilà ɗum ɗo si min joɗino kam min jooɗi ɗo min ronkuno yawde ka seeda min watano moƴƴinde ɗum ɗo aray ɗum ɗo ngal gandal ɗo ngaal gandal moƴƴingol oɗo ñolu ko wiyete kon bokashi ɗum ɗo ka seeda min heɓoy ngal ɗo gandal ɗum ɗo tun ko mecce ni wodi ay neniraɓe sherifaɓe ɓe sagale nodduɓe men no faalayo ɓe moƴƴinan ɓe ton goto haray ɓe faalete fuɗɗoyade ka ndungu kamɓe ɓe faaloya fuɗɗade haray ɗum ɗo koye juuɗe maɓɓe heɓoto ɗe gande ɗo fof joni noon haray ɓe préparade senagol laɓe fi waɗlitagol sukaɓe ɓen hollaɓe laawol fi oɗo développement agricole ko fewndi min ko mari komi holla on remugol ngol ka woni yahude ɗon e aduna on hande wona hottagol ko gandal e technique il faut se former et s'informer pour se lancer ko pas rester yoloma yalama no remugol no velammi e accumi naata oye wonna weli on tun naw ɓatta murandu yeeso ko gandal ngal e pinal ngal e tiktak on e technique on ko ɗum ɗon naɓirta demal ngal yeeso e joni no hiɓe arde ko jama windo muradu moƴƴuru e hino contact ji ɗin ɗo e hino freji ko landako windagol ngol ko 100.000 mbuɗi lagine fi a participe 600.000 ɗum ko ñande yahuɗa to golle fuɗɗa o haray min ɓe hokkilan sukaɓe sappo haray noon komi faalete ko jiwɓe jowo e sukaɓe jowo faalaɓe fi ngal ɗo demal gasa noon min waɗa si tawi ɗuuɗi landiɓe ɓe gawa si tawi ɗuuɗa haray wona waɗugol challenge hay hunde si tawi wodi bi contact ɓe lan ɗo no faala sagu maɓɓe tawete mi ndara tawi ɓe ɓuuri 19 goo mi waɗa challenge ma mi waɗa tombola fi hawrutuɓe maɓɓe o hara wona yo wonu ko giɗale min waɗi tawata ko hawrutuɗo e tombola o ma wawɗo jabade lande ɗe o wawata yaade miɗo hokka 10 e o formation waɗeteɗo labbe ɗo haray ɗum ko teddungal jama laɓe on sukaɓe ɓen ka rewɓe jiwɓe e ka sukaɓe haray ko yon hittin minen miɗen jooɗodi haqqille ɗen komin formato kon no way wasiya ƴettu a registrera ko woni tun no landi moyen ko fandi wo fuɗɗago ko ko on moyen min woni darde sabuji mum no heɓora haysi ko moto kiltirwal gotal e pompe goto e lakorji mum ko yarnire ɓayru demal ngal ko ɓuri e moƴƴude kon ko ɓurata laɓede ko moƴƴa ko ɓurata tawata ɗa wawi contrôle de piiji ɗi moƴƴa kaka ceeɗu ɓay ɗon ko ndiyan ɗa yarnata si tawi ɗa mari no yarnira ɗa mari ndiyan ka yarna ko a woni mesirde ala débordude amma ndungu ngun no wawi arde kono noon ko so yehi ka seeɗa heɓay ɗen gande ɗum fof nokkeli ɗin fof e sa'eji ɗin fof ko honno ɗo remirte o parti leydi wa irde ni o nokku wawɗo ɗo ni ko honno remirte o sa'i ɗo ko hay hombo ɗum ɗo mari mbuuɗi par ce que ko business ɗo non hollude ɗum noon on heɓata ɗum e école bandiraɓe hay ɓe wonɓe jannande école toloɗo ɓe hollata on konno mbuuɗi heɓorta e demal koɓe jannirta on konno remirte ne irte point mbar amma noon ɓeɗo ɓe holla en konno mbuuɗi natirta ko sa'i hombo mbuuɗi heɓoto sa'i hombo hitti ko sa'i hombo himmi ɗum ɗo e ɗum ɗo e nder lagine on ɓe andi réseau ji ɗin fof o sa'i ɗo ɗum ɗo sa wakkilike kono noon haray gollugol ngol no metti fi a wakkilike a produit ji a yaltini ka marché pewno ɗon a nanga e tammare a mema e mbuuɗi ne o sa'i ɗo kadi ko ni e ni e ni e ni foppo a heɓay nota waɗa kaydiji foppo no windi ɓe jonna kadi kaydi seede wonde ma rewi ka maɓɓe ɓe hollima ko honno remirta haray taw yawitoɗe balɗe ɗo lo 19 ha lo 28 de 9h kono ko 8h busoto 9h tawa ko fokkitugol ka terrain 9h a 13h mo be juulira ko mum fana
e ɗo wona interna ono wonɓe seraji leyni wonɓe kurako jomfo sannu sa no fala windude siɓɓe mum ɗo wawi ɓe windude contact o numéro on ɗo e so ala ɗo mi ndara mi wola fi makko mo ka bindi kam windi e noddo windo ɗon ardo yon e 600 000 jiɗi waɗon haqqille mum un programme ɗo ñande wo e ñande e nder balɗe jeɗi le 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 balɗe sappo waɗon hakkille mum e ɗum théorie comme pratique yiyon onon tigi théorie comme pratique ka tablowal e ka terrain fop ɓe holla on laawi ɗin e ñeñƴal mum ngal e ƴanɗe ɗen e fof ɓe wawa on ɗartude mum haray ko ɗum menen min mari ko min humpita on ɗo noon ñande o min andintina fi mum e ɗe balɗe ɗo par ce que ɗen heddori ɗo hande ko lo 8 hande ko lo 8 ko lo 19 ɗen heddori ɗo ko fande o bal 11 jours fi windagol ngol haray ñande o e vidéo ko waɗɗe wo en andintina jamaji labe ɗin sukaɓe ɓen to ɓe yahuɓe ɓeydo yiɗale ala e mum goto ala jokkirde demal ɗo fi no yiɗi ko fi moni seeda noon ko hollugollen ko honno moni yaltirta e demugol ko honno ɗum heɓorta ta goto jokkir yiɗi ma hoolora youtube on tun nina youtube ɗo darri ɗo warre ɗo jawra ɗo yiidu e jannoɓɓe ɓe hollama pratiquement hara kadi iɗa sutori gite maɗe ta wona écran ɗum ɗon wawi wasi a ƴetto a registrera bandiraɓe on yimen e ñoluji ɗi men moƴƴi ɗoɗi meɗe mari le espoir ɗum ɗo ede wawi heɓde sabuji moƴƴa tawa men e golle amen fayda ko ɗum ɗo tum hara si min waɗay ko tutugol leɗɗe o remugol mari cher ɗuma ono remoɓe tawa menen gomin produit compost o men jona ale reme ale on remi kadi min wanna on publicité ji fi yeeyigol ngol haray ɗe wakkilini jama o e ngal ɗo demal e fiɗan ɗo gurdam men no moƴƴira no labire ɗe wakkilini jooma jawlen kadi investisugol wona laabe addon société de tracteur ono marɓe mbuuɗi marɓe sabuji aɗi addon ɗo usine de tracteur société de tracteur ta ɗo mari centre wi janiɗo ɗo mari ko fandi o 50 tracteur tata kala luwowo ɗuma remowo kala hara ɗo waɗi coggu labangu tata fof suusa e ukkade pourquoi pas ta ɗo jetti employé ɓe onon jogiiɓe feereji mawɗi ko honɗum haɗi tare maaro goni arde milliard ji so investisi ɗon produise ko honno wiɗon ari waɗon ɗumaji stock ji jani darna noon en ɗo chambre de froid ji molanaɗi ka jama on mara remuruji mun tawata bete en wawa enen kadi remude maren ko ñamen haysi ko hitande hara ko on ɗon en ñama hitande hara prix on ko stable pour quelle raison enen ɗuɗe ɗo takugol mi wotere 2000 e ko 500 joni enen pourquoi ɗum no waɗani tun parce que en comportaki on n'est pas civilisé là on n'est pas organisé ko en pays désordre wonɗen enen lagde ɗo tellement de désordre coggu ko yolto yalta ko yoloma yalam hunde wona stable si tawi joni ɗumaji waɗama sukaɓe ɗartama production ɗuuɗi chambre de froid no woodi ñameteji ɗi bonata fop no placé de jakkayno ɗo mango ndungu e ceeɗu ñaamen mbuudi ndungu e ceeɗu yaren lemunde ndungu e ceeɗu ñaamen banana ndungu e ceeɗu yaren mandreni ndungu e ceeɗu siiɓoɗen kaccu ndungu e ceeɗu hunde mankata hunde lellata ta coggu ngu noni stable acce fine acce ɓeydo de yandi acce yalto madina kono joɗon ɗum hanki mi suka no soodo e ɓe e jooma mbuɗi en Conakry ɗo ɗum 50 ɓe no jooɗi no njulo ha hande ɓe ronku yaltinde musidal maɓɓe basal gonga goɗɗo no windi wosa woni patron ka bamima e nder duuɓi jowi ta ko an tu woni patron wo ko a woni probléme famille o an ka probléme musidal mangal e ɓe ngure mani wona patron golliro plus de 100 milliards ma 500 milliards ma 100 milliards ma 10 milliards 20 milliards duuɓi joyi duuɓi sappo an ko an tum woni e on niveau ko an tu woni on ɗuma ko a woni probléme famille o an aray ko ɗum min mari ko min holla sukaɓe laɓe ɓen hono jooɗiɓe motoji taxi sukaɓe wuron ha mayon ta koye ɗum ɗo wonno anno gadi ɗe doole kono cokandalan téléphone accu joggol o téléphone an nan aray mi darde numéro o mi halna on ɗo
oyi edo ko sonani bandra me Mariam Sirey Diallo Camara toli be mamu me yawno hamen tintidi golle labade ko bebe société d'agricole di kelludi bangendo entreprise kelludi fiodo demal nini be fewndini tomate ibe fewndini tomate mi partage bayir menen ko dum don golle amen partage gol piji moy numéro angal accemi darangal numéro contact teɗo on windane mo ka commentaire mo ka ɗuma ɗo ka bindi ɗon o wawa e darude no affiche ka ɗuma ɗon le numéro est affiché. Merci Gandal 627 21 28 76 627 21 28 76 yahay formo ɗo balɗe sappo heɓon pinal fi ko wiyete remuɗum daron son suusay min nini kam mi won ɗo andi ko plan mon fala waɗugol ɗo sakuji par ce que on a eu cette formation hors sol mi waɗa pomme de terre ɗo e ɗi sakuji wonɗi ɗo ƴetto mi waɗa pomme de terre hors sol awa ka sakuji ɗo awa e nder majji pomme de terre kon tun ko no landilan ɗo ɗuma bidonji koya jani e ɗi sepaji coca cola ko saku sappon fala wadde ko be meɓa ɗi nogay taƴidira ɗi tokkidira tufa joɗɗina ɗo hakkunde haɓɓa sako on ha moƴƴa seka serawoy koye awa pomme de terre on tawata ko dow ɗo yarnirte ñande o ñande ara yimɓe kikiɗe yarna e nder 90 jours ti atte pomme de terre ara ɗa joɗɗini ka cour maɗo yahe ka seeda heɓon technique on wone ka suudu mo remo hay ka salon mon ɗo wawi awde avec seeda on heɓa hakkil hare on joɗortani on waɗa e goɗɗum haray ko ɗum min marno ko min ɓanginana on ɗo min hollita on min teddinira on muradu moƴƴiru haray min salmini on Allah ɓeydu jaam on jarama.